Mentang kasi niliak pan ya kendu ya member secretary jangka Meghalaya State Pollution Control Board. Kadau ke banggawan pan kendu mentang kasi kalau keluar ketu ka huri huramo ke bami ha kejing to kejing debat ketu ka jingkwa jangka we company pan set up ka plan jangka ang te apo senong tang stong. Te abang ipek abang itokit na din nakmat ya kejing long jiman ya kena kejing kuat jang kete company bertamai ka Sri Cement Limited tambu ya ka plan jangka kete senong tang stong ka ba hapo ka ilka long klik. Te ka bang kuat ban pang ni liat hoi ngim kuat ban pa bet dari hajing ni bar kejing ta ya ka Mariam ngikran mengkong menta ya ketuka kejing di tit ya kende bersiap bar habang ipek ya ketuka sildit ni kata ka kejing di ya ketuka kende i ba weu perap pasam jengi uladi ya kata kende ya kejika bolo tit direct show Bharat Sharma beri terajang kata ka cement factory bertamai dia mentah abang kendu yau member secretary yang ba kumuka kilabat niat be ka public hearing syekhan abatang ai kena ka kejing di tit kendu timpal laban sab dia ba piong pa ba ka public hearing kan niat be syekhan dia perkat ni tu ka kejing di tit satu bar jela ulah nan ban tit ka kendu siap jong pro pasnam jong kita jela direct da ubar jela kan itu kalau kila penting direct ame ka bulan tasawuf 19 itu kita kejing li kami nangkong nai keren kita kejing kita ka kemariang nai jing keren kita ka kita ka kariang jong itu jong snong nang nitip ba keduk kendai 4% ki marap ke yang tu ingku abang keren kita kamat ni keren cuma nangkong ya betul lah kunu ubar jela ujo pantit ya ka jaka direct mau terajlah hatu kan kam kita ka jalan berapa kemut lada ke sarkar ke ailat ya kum kini ki benemi mo kita ki jingle be an ti kita sung thu ba ke sarkar te kale ate ke sarkar ko wan ra ke sarkar ko pesna ki an ke sarkar ko pen khen ki an tingin ong kuno kene ke state issue te ke ba sebut kai ba dok ta feel da ka di company ka yo ban set up ya ka plan ka hang te po dai stong klem da pek chwa ka to ka jingi di te khandau te kum nu kan jia la sai si kum nu kan jia la sai si ikan nongkong ya kena kamak telang ikan le ka environment kan kita ai kata ka meriang ka kita ai ki norap ba imla papli kumau prap sang na 4% ki norap ki imda ke barap ka ba ke barap jor kutar da kai ke banji ai ki lagi ikan ya kata le mut lakot yusuf lakot pai kai ke jia ka kejingwan kejingdon ki sementan mutal dai sepotuli hapo ka thang isjan ti ai su ha kai kejing nong kejing du nong kejingwan kita ki semen plan ngatrai pi ski bro kita ha layo le kan ka semen plan ka chri semen limited ban sarap ka plan jaka te kata kamu lakot tika sarkar mentah ngila pausai kala pausai na ba ka dei maka ka ba pengkhen nungkong ya kan ka ani ka baka kala bu kala tasfara ba ombit yang utara jela bandi darat kan deus siap chau bar sala di mana kene ingin dapat ban point sport council semit dia ka kejing tho jing yau ma thambo sibat usiam jang ka JCDC ngila da bu kor chau disi ong vote saka Meghalaya State Pollution Control ni ipat bentang kendu ong bangim la bele ni ong pek ka we ka tak sarkar ka fail kamut ka kita kita sarkar pa te mar ka State Pollution Board ka ha ko jipi jang sarkar ha yang pati oh ni haban le namar kane kamde balik nampak pollution board ka de balik nampak ka sia ha nampak ka ke por reunion te ni kuli mana yang baik ada ka public hearing ko ya baik sekap te kam tak mo ya ka jala kam tak mo ya ki government jong ha tu orang kita tanya lah le namar ni dia tangka ni dia tang bersim ya ki atendan sa ke jimbun pai ba persa na ba kasian ka kamram ki kolong tang kita handring sio gane kita sarkar kadi ban kadang ketika bani deal am bani dilang bar kita sarkar kadi bani rejimut am kumnu kita kala bun kai una bun kai kumnu ula bun kai kita kamla bun kai ni kan nongkong kita te haba kumne sei kalau we jong kena siap jong kecelah sini haba hap kmat nyo i bat pau pula ba government ni ka penting kalau terserah
hatu kata ka IAE ini kata sia ka dan bor pula ikene kelan tersa da ka dan bor bele yang tahu bele oleh snai kene kan kene ka jikli kata jikli teh ka dan bor saya kata ka sia ka state environment impact ha ka dan bor maka kene ka kelan tersa ti kata ka jikli ni jolongo tangga tahin na kailangan sa ngasa ini kendo baik kenal lam jigi ni jimut no nila ala ya kam nama kani ka dia kastir isu kumri tangka izan tiang sik ka ta yo bro ka besla ti kalau ngajing ma ka krawai Dia apa? te la public kerja ka public kerja baik na kailangan jigi min sesong karke ini song jigi karke nomor ka jing tho bang tho manta ni ong ban dawa ban pendam suai ka tu ha public kering til ka public kerja baik sekam ini sesong tinggal ke ini sim karaya ka ingala mang experience teh company ngala experience kijiwan ki sepen plan sepo ka tanjung ngala experience kum ngala ing na bande Kini publik hering kan long kan. ka kandai tadi mantau